Oche yasamu akwa babiem do Badwam TV Badwam dwumade so yeda apostle Dr. Nita Ekutegu ase ni nkwanshen sama odi abre de du so ne Badwam kase nsam no ne betodwa mu bi a wo beti eni na sabeye na mmofra ye bebo wo mo ho ban nti no International Justice Mission for ese ye mo wo mo ho ban enfri kwasafu dwuma na se dwuma denden eyemo sansemi ene nsem bi na no pay ye de bro Adom TV Badwam kase share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 Oko YouTube search Adom TV 2 na kwa adomonline.com and semi ni sembebre so ewo ho fasida mama Joy Trish wonta di ba ko eni ma Joy Trish ko Instagram ni Facebook ho na ko pe atadi bi she midi afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se den sam ni chemo ankasa etie sebeye ne betumi abom mofro ho ban yie pa ye o ha bi amamunte no International Justice Mission to Ghana mpanifu nyina nim no obi bia se nkwada ye bo wo mo ho ban ye ntietia won fa hodie so mfa wo nyem krutu nyuma ne de ye hwese ye bedi mu akotene wom kase no etwaso IJM eba Ghana no ye di mfiedu edwumadie titru ne se ye ne aban ene emu mpanifo apos for social welfare kambom na won a wo emofra titru a wo kria yomu won a wo frauman frautade ne so ene omo koko mfoma omo ye mofra nso ye de won ye enyumaden na ema won ntimi mofra ye ne ntimi engina brane no saa na ye ne aban ebom na ya hwe agisa mofra no afrisa ohawnim nti ye ne aban ene apos for ni mumpenifo ene edisa adwuma no ye bota ye nyina ne se esesa abofra bia etiminya ne ho ema ne mofra ye no esipi na onyi ebeye panipa ni suku ko emu ensen Penifo ya womoda agogo one district one factory plantain processing factory no ano wasante achim north the district to food and drugs authority penifo anim se wonye ne ntemma womo na wono fufu powder wo pese wo ye no womo enya tumi krata se be ya ombetumi aye ne dodo Siamane boni Isaac amako anim sesesei womo hata aduane ne wawi a wo hyase ayemu adwuma sesei wode kura kwa amanone a wanya adwumako bi wo Canada wo ba beto wo mu se FDA agye atuma wo ya latasamna nanso ohia se FDA begye atu na fufu powder wo pese wo ye no otimi aye no na echa ama wo adwumadie no entimi nkoso ono de nyame ya adom a ide adwuma ne hye yensa start say ye dry ne manane ye processing no eye samples de kokko amanone se de ebe nkofo energy anaso mbitimi agibi nyame adom so ye de koye no nkofo asumu a nyame adom na FDA for the paper na man say pe ebe start adwuma na fe you see so far the Canada na ye wo marketing no ho kesi FDA na de nema mienu ne koye e di fufu pada ana de alata samana na de nyame adom mo approve amanya our market this say no ade aye twen kese se fufuo no ebe ready na yintimi nya alata samana na nko an fenko Kokuma wa mrashebe jefie di odi wono mo animo ye Alexander Fenyomakin na wode to mabuna animo osre won ani die mu a social media no mema omo enye no basabasa na mo social media so no betimi aye mfasode e de ama Edom kuma ne ba no Daniel no kuro ya mrashebe dwane o Effutu abaton pesu aso Alexander Kwame Fenyomakin e de atomabunu anim se ema wo mfa wo mra wono enko social media enkoya no ba ye ewo wo kasa ewo University of Education Winneba Brana Youth Common Forum ekoso anybody to just say. And I ask, why is it that political leaders often take the people's mandate for granted? We come into office with so much ambition, we come into office with so much goodwill, then all we think about is how to bring the opponent down. So, for instance, we recently celebrated the victory of our friends in government. All too soon, December will come, and 1 year will be gone. And the question is, what have they to show? The youth unemployment situation, have they added on to the unemployment, or they've taken more of the youth into employment? These are the real questions.
Adom TV Badwam kase na oguso ehwe ne yetoaso de makonsam fufuro emu na wodokotani bia wo free denchira Dr. Nana Kofi Kwansa odi adesere na eto aban no animu paase nkronkuma mu apomuden ho nsem no wonhye wo mo ekena ne ma wo mu hia won fama won se be ya apomuden panso betimi de ama wadehye Nana Kofi Kwansa homeopathic doctor na wo freedom chua odi adesra to aban anim se nkura woduo mu ayaresabea no oma wo no mfidie se be ye betimi aboa ma ayareshe no akonkan otwemu se wo nkura woduo bi te se dwukwa kade ya woduo a obetimi ede aye adwuma nkanka ne mfidie no eya na ebi eni ho odi sanse mu etu je wa bra wo ne Routen Medical Center kambo mu a oye free health screening ema wo manfo because you lucky facilities bebre eba na pomodin a entino ena ma me hwe ya me de ede sa ade we de ba ha say entino na de edi ho no ye hwe se empo ye community e wa ha mu say no clinic e wa ha mu say no no elake ene ma bebre ena ma me hwe ya me de sa media ti say ede ba ha mu say entino aban no omomodin na on tunani no ma me hwe de nchira rural area ha mu say no na omaye emboa because in clinic e wa ha mu say no ehia emboa pa adehye ya wo mo ewo ajiriba ebe ni wedubia se wadanse south mensin mo wasantemante mo won de adesre to aban nanim ankrankra ene nyumaku ahodo se omra community no mo mema wo mu nsu papa bi ennom entesa nsho wo no mu yedi be wi akire de yare ede beba won so enso ni nye ema ya ale nko a ebo akra week kra na school fo bi akra na ye nko school ema ya ale nko a ebo akra be sa kra na fancy jas kra hu na be keka usan acho mpenfo no ehia mo afi mo ho se mbeye nsu ama ye na school fo so anya bi adware akọ school mbwa wo usakra ra otimi se mbwa ewo nkete bi na ni na sa mbwa no so kra ekoye yem a ha adwen a nsuo no so nsama wo usa mwan kitenkete wo ye numa atumi haye ye oha na ohun kika no je se okọ hospital ansana o ma yede ansana o ma show ye bobra mo ne MP edi nkomo amwa pen na wo mo wo ade manipa a ewo krodua mu so o menya nsupa atimi anom earlier your friend said this year to abani we ye work plan no ye de nsuo communities a ye be nsuo no ye de ye sha ase ye bobo so agiriba ana edi nkan bo modin first nti wo be hwa eho na yakwa kate sword a symbolize your friend is saying nsuo ye ba betu enkru be ye 21 a ye ba betu nsuo amom no ya sha ase di efrage ba ho pa no oni nkan ya na nsuo be no mo so sa amane bona na kwa ye ha okese dia ma omo ntia yese nkuro no bebi ankane ni nsuo no wo mu se yese ye mechanizing ni nyina abade ya sesan ye policy na ye ne se nkane ni ho na so mu hia nsuo wo se ekokotu nsuo no ne de pump esi so mo Apa Dentra East Mrasha Bedwani lawyer Emilia Ankoma na ene wode so abofo no se 3 mechanized borehole yenye na yemfama de hye wode ncha chechewere na won wonsunsuo hu som na den pa Adom kase etwaso we na ebe ne de a temporary issue enya de a ebetimi solve challenges na ewokum ha no na yase ekura ti sei ye betrema na wotwe baako na wotwe mienu yenya ensuo eti we no yade a ye de ba be abeye stop gap what you say be sure baby na say ne ensuo ma me fie na me fa me bucket kra me na take akra menya ensuo but we is emma solve water problem na wachichwa water problem na wachichwa de nananom ya awe mesum ya awe community water ya awe ekwe be fa so ebenya lasting solution but we need there say be ya be ma ye man for ye ho be high kakra say be we say ensuo ma ufie kra na wo fa bucket a baby a be kono ubenya ensuo enwe chi wahino wode ntwa chechire na kwa me nipa otosum ye no any assembly member wo chechire east kwabna boaten eda mrahye bedwani yase sese bresemu yi oba betu nsuo ama wo mo twemu se nsuo mu hia pa ya na eho asem nso akwakwa yi bibi wo ewo nkro no emu mi da wona boase ene MC medana se ona bu mi Ankoma de onu ankasa ni dia ankasa ene me a intini se wo so wo boa na kuro ya fa ntoma pa afira nsusem eyade a
ehuhia ya chichire krodua mu ya pa nti se nne MP lawyer Emilian Kuma aye Adom na so di nsuo brenya me soman a asamre ma East and West ye so mutwe e ni gisem kase de mayen Maminya no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pay ye de asie umra no wadaje a wo de ma ye nti ye da se koso anaje wa homa nempie ene de whole day defie se be ye ochina no vim na no be ye day because Charlie from Friday up till now says Tuesday power majuma dia na wa no I don't know seriously ye da se so be ne sa ye da se de do so no de obonkrata no I na Adom online no besu because holiday day is a radio ni TV for ya nearby. Person be mo makoma konti di aba no. Mene Bismarck akwasi insia boatin. E de ba na afia gudie mo ensem nso kejuwa na nkasa. E de beto so e de aman sabre de akwasi wa ha. Me ma na kwai be. Pa be me na me mo achi. Efiam Johnson. Na bia bokọ de. Yakopon Adom. De nyamia se. Na otwe ofuro nie. Sa we release stress pa because when you look fresh. Ne o dressing nti to ha dwundwi bia na so sori de bia bra adwuma bra nyame bambo no ye kese wo so nti me complain da Ophelia efia body ya problem bia any ya kwasi wodi na ho ai se fie boko so ya bia da wo ye boko nti na bibia ni wani mu ye da oba na se sade nyina mu sade o ha adwen no aso odin nyina ugusu e contain yes say nipa de oya ade o ni say no kura na ompa yes say nipa.com and also but say na make okay me say echna so obi pa madwuma ma excuse bi na me ye mo say suspended no o say suspended adwuma na no wonye yeah cause when you from Friday anumre ebesi enne anumre dia ka ho dia oh for areas in o ma boss from Enra no pe me be ko mu ginam say wow yeah da be ni fa be nya say freedom bi o ginam say Enra ni me point na me ko no be 9:30 wa me nam kwa so who say members go chrome yes na me say wey ade be tia me sorry am no mu da so ginam papa wo mu ginam o ade mu ginam ma ade asasa bi o be ta ginam awia o be ko beach nso hey bi mu freedom nti we nyina mu na china na me din echeye no wan kwa adwuma awa na no wo ye omo bom man no wo ye bia eso bia sori kwa adwuma bia nkwa na adwuma anka pa sanka de isi kwasi ade de kaidili ken na esen ko bia sa kwa adwuma say si holiday mu I see like a resting day mu dada na so sa holiday ni de maybe o say pe kwa ebs na de fast yes nyina na dey anoto mu say holiday no e fall within the middle of the week mpian famra weekend yeah but say Sunday the weekend in the day I think was nyina tie a holiday mu ne a holiday mu ne wo we say so check it say holidays e kwere ni mu holidays kwere ni ya yo ko bi dada ntino okay ni want to asi anti wasi. Besa na tife na bani abre na bani. Ye ni mremu. Tiene die, kwesi me pesa okache